Haflong rong supia long HD Minister Sumrong Hang lapen Karbi long Autonomous Council em lunsing tironatum COVID-19 akiso warpen kaching raijia phan NCHAC pen sai amo kideng boma dimalong kilang charidam. Chinthong Constituency ke parlo rong mandula pen lang ikso rong adadatum ningkan phok kepra sir kep lenge tapita Karbi long Autonomous Council pen thangnat akirap kilong dundedet ajok kaningri. Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teron pen Nogao District ahoy prek jam Karbi long Autonomous Council gate along Kahumri Dam. Kardom nili Karbi prime time birta than bang sami junali timungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Di mahasau haplong rong supialong jang mini phai cleaner cap ani ada por phai crazy apor malompen man kido HD Mine and Minerals Minister Sumrong Hang na pen Karbi long Autonomous Council em lunsing tironatum non apor pirthe dang pialong kangdang plup COVID-19 akiso awurpen kachipajok mate kangdang long lede jiapan Assam Sarkar pen NCHAC pen sai amoke deng bom along humri dun pen kilang charidam. Haflong Civil Hospital pen quarantine along bang trokatumapan lang chari tekang si Dr. Nurse Tumpen kaching kikachithan pato. La Sophie Haflong Circuit House Conference Hall along COVID-19 akiso awur kapang danglong lede jiapan HD Mine and Minerals Minister Sumrong Hang NCHAC CEM de Bolal Korlosa Karbi Autonomous Council M Lunsing Teron DC Amitabh Rajbhawa SP Bill Bikram Gogoi Lapen Joint Director Head of Service Dr. Dipali Barman atum pen danglok pinangan kithekiding atum chetong dunsi arsik jit pen COVID-19 akiso abur pen kachipajok dunji aputhak kachingwai amai padopon এই মাস্ক আমাৰ কিনি লৈ পেলাই হলেও আমাৰ ৰাইজক বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিমান পাৰে সম্ভৱ বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে কৈছো আৰু আমাৰ DMFT ডিস্ট্ৰিক্ট মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্ট যি টকা আছে সেইখিনিও এই মাস্কটো কিনি কিছু সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো যদি প্ৰয়োজন হয় এইটো টকাও কিছু খৰচ কৰিবলৈ কাৰণে কোৱা হৈছে। Hamden Constituency arlo Hamden rong supi ward number 1 pen ward number 2 ke parlo Somopong Amsalam rong Pirbi rong Karbi rong Chingdon na pen nongkrong porbot arataphan jang mini phai cleaner cap ani ake joy pen sang ingti kiron ke pedo pona birta pherang ke hundur grupen birta nang pale sang kirona jai mekalong VDC chairman Sir Singh Phangcho EM Mongor Singh Timung Asupo Dr. Umtang Timung Hamden Municipal Board Chairman Biren Tisola pen Hamden Wholesale Consumer and Marketing Cooperative Society Limited Chairman Joy Ingtiatum Chitongdun Kadokawe Kiplang Kiduk Plak Prepin pen Idon Sanglin Ket Ingti Lin Lapen Ingho Kachidip Api Mate Max Kiron Pado Kachitongdun Pharo Rada Pansitami Kaching Kikachithan Karja Phayu Sitami Kepethik Tangarona Ting pen Kikroi Pamejia Pan Rana Pan Than Pachini Halapu Hamden Telia Rongameka Singh Ramsa Hamden PWD Road Division along 4 grade at Chukamar Sitami Methanga Hemalong Pini Don Krigithom Ki Boydet Arada Tumapan Sang Puriathe Dali Sabun Ki Chojang Thulapen Harsun Ki El Kiron Padopon Sorkar pen Chukamar Tumapan Kirap Ki Pajir Nang Jiapan Kapin Kana Teng Sitte Bok Teraya Radapan Un pen Kirap Pajir Ponlo Pusi Singh Ramsa pen Pachini Militum Hamden Constituency Hinpen Mate Honorable EM Mongol Singh Timung Alangli Joine Pen Aprang Don Pen Linfo like central government announced law Halaso Linfo Pok I announced something pen Militum fast like a Patangalo Halaso period Moten non banke government Pedangi Pi Nangapali Tong Telang La Song Mong Sachurang Kok Linfo Wet Kedorde La Suposi Milituma EM Sarbang Mathalo মানে ke dorde pho phe phan additional asombo but EM special mane ke cholongli atum phan bang piponji pusi pini second round on niltum keron dak hamran si pajut ponlo labang ke don pending ke aprang central government pen ronlo hala bang ke lin pho pho la penako tangkas tame hala card kawe bang pho BPL mate hala NSFA also NFSA a card kawe atum phan Halatum Pan Tankas Tami Suri Sisi Pulo Sitalata Ahogalam Chetan Nangji like overall Karbi Long Sitame 26 constituency span
इसे constituency fan suri siwet sitame card kave bang fukes suri si sose la so suri si sose apotsi ka kelong letum do ulang la si list isi kurinang koklo along tin na constituency ta bang suri fan si ron on chot baki dorde phopian mangke nitum dak local msi mate ye mongol sing timung pensi pador pali ponbomlo cherap chitu ponbomlo lason dak thaksi sangta non second round on ron pon pini ro pajutlo Chinthong Constituency ki parlo rong mandula pen lang ikso rong arata tum ningkan phoke prasir ke pleng eta phita Karbi long autonomous council pen thangnat akirap ta kilong dunde jok rong amekaratum kaning ria birta nonjong phirang ki Kelvin terang pen birta nang pele West Karbi long Chinthong Constituency ki parlo rong mandula pen lang ikso rong arta non an ningkan phoke prasir ke an pleng tanglo rong mandula pen lang ikso rong arata tum hithi rui pen ipong ansi hitian palitun pen akinang sot ason sitami chunam choretun lapen chojor cholang sitami hithi irui pen ipong ansi inglong ahan parbo lapen inglong arida long katiki ason chojor dunlong chot athe alang litum kidam kibang atuar mesen kabinet ajok chojor cholang ahin sitami katikuk dokoklo lapen alang litum da semet pen kisuki une apura hut ason se kilanga hem kipalidam jiaphan thedunga kisung chitong nang nang 1961 ning kan bang det pen aphi nang tum nang li lamang suarong long da intera long nang ni ko PPC sarkar pen ke lang pon nang sa patak pachin pon ko PPC ke long pon pachin pon sarkar pen ke lang anam kom ke sa tum ho la school lang pi la analo ko pi school sa pi pi school hai pi school di la pen ka son ke dak ke jatta nang le tum thengle ni tum da thengle abi bi pa abi der matti pine karvar ta velo an pen pine kopi son ni ma rong phan ka di blo nang ji tu ba jatta velang helang cita videl mati sa mi ta videl ka lapen parong ni arong risui janga tumapan Chinthong MSC mati Karbi long autonomous council M Pradip rong pi pen voreng ang hoy ki pekpon nonanta avelang pusirat atumpen pachini lapen piniania anta local MSC kahumri dam ki aphialam lo RG anta theklong ni pin lang puta rong nia rong amekar atumpen phirang ki aphan than pachini don thakang lo la hello ni tum batai council sor phans tamin ni tum chuning ripik se tame pinier ni anta nil tum phananga pang kreve la son theklong si la sila so chiri phan ke nil tum ke inghon nang kok lo la pen ke ni tum la hello nil tum ma ani jok pi lo la hello nil tum asimen ani jok lo la hello rod ani jok lo la hello ani jok the pi lo la hello nil tum ka chiki alasi nil tum ke la se bare mate ap tan nil tum ke alang li tum phans tame chuning ri dong se tapi ni arni anta nanglang le dat si ni tum la chiri hello nil tum la sa chi det piang kang hap ki pedo kisik jit apora hut West Karbi long la pen Nagaon district kachi hoy lok a hoy along Karbi long autonomous council pen kibipon council get ki do along jangmini phai krit troxiani soil conservation board chairman Ronjit Teron pen kilang chari padodam Othat lang so lutumari han log rok taradu bila pen tum prengadim hai hue long gate ki ton kilang ko an akisik ki pedoma puthak along tinalong ka humri damahut kat news pen kilong dona birta lang iksena West Karbi long pen Nagaon district kachileng atwar pi othat lang so long kapang nipon Karbi long autonomous council agetlo birta kilong dam ating la so dim ki twar pi pinak apotsi non hamat ki ajona lo sitami kiton kilang pathir klong pusi chinidun Laki North Hongkram long haba hitia dong Nagaon district pen jupidap kacheleng lo tumari podim lo labang so dim along thangnat kiton kilang RD kipi ave bonda ajona lo sitame la so tuwar pen han ki jortum cheleng pik pusi chinidun aronre pen sai ki claim atum ki la so tuwar pen si pinangan hana gari puthat lang so la pen hamren an nang palitahai athe ke ladak thangnat ki chaklok ason ave lata Nagaon district pen West Karbi long jupidap kacheleng plot atuwar lo La sotuwar laki rongkhang constituency alo han nok rok ang densido. Lada Karbi long autonomous council pen kapang niya get do bonta chekapum akirop hinglok anvet. Ladak rai komasai khiatum kiton kilang dun lapuson theklong. Get kiton abang pupen kithana tengki chek apum rangkha hetitami komato ni war etiti puta pachini. Lasi ladak tak kaphere meme adimlo labangki bithung Constituency alo Nagaon district ahoy taradu bia long Karbi autonomous council pen kapangni agetlo ladak north suni ke angtan pen thangnat agari lapen munit sedami nang pelut long le pusi adungare ara tumpen than bonta ajo philo apora hutke gari motor pinangan kachikak arki arjutun long pusirat atumpen ningje
lang silas bangso adim setami rai komasai kia tumapan kipeton kipelangdut akinang sot binong lapen lagi tumpring hojai district pen west Karbi anglong jo pedap kacheleng nai atwarlo chojor cholana pan ki lahenlo aniwang suri arat lapen gari motor kacheleng kahumri damahut kilong damatengki nona mat labangso towar bangki ingtang kring pensi rai komasai kia tum keton kilang asai kachiklem thek damlong lasinon covid-19 avur Kikai pick up por ahut Karbi Autonomous Council pen pinang an adim inter-district interstate kecileng atuar hehuelong keton kelang kapastik asai kedeng ki akinang sot binonglo hamren rong supia pherangki hundur kropen nonjong nang kilobirta lockdown along sanghan kaduria rong radapen dipu 20 BN CRPF penjang mikrener cap ani toka tiso sikari be hempron habjan arong radapan sanghan jang tu hayu jo pedap kenang sot ahormu kerap pajir pusi nilitumalong birta nang pali difu birla long kido 20 BN CRPF pen lockdown along kidat kaduria rong asorapan jang mikrener cap ani difu rong thilua tuwara ria long kido rong thomaradapan sanghan pajir CRPF asai pupen rong asorapan sanghan kirona putak kaning je tengki CRPF pen non an rong pola pen bang parut rong aradapan kirap pajir pontanglo This kind of civic program in the form of distributing ration condiments like rice, dal, onion, potato, salt, which are basic requirement for a poor family. So here we have come across to so many places, and during coordination meeting also DC was insisting that at least poor and needy should be held. So accordingly we have covered so many villages by distributing these condiments to the very, very poor villagers who are daily wage laborers. And how many villages you attempt? We have covered 5 villages so far now, and we have distributed around 780 family now. Kabidet aradapan langdun ding un isi kuliterang arong amekar biren sing teron na pen mon sing kruatum amethanga khi chipadam pen doning kora ki thoma hem tu na tumapan pini amethanga hem thikup along sang dali harsun ki air puruya the ingti ki chojang thula pen medan aki joy pen kirona birta phirang ke James Milik pen birta nang pali kuliterang arong along ki boy naya tum lockdown bikok pen pinian kining koira ki thoman pleng tangno labang so ang bong kabidet atum chongda chutelwa thai kavipen ningwening dap ki chojia phan anta kamatha ki sung theklong si alang litum bang hini biren sing teron na pen mon sing pro atum pen la so sai denglo coronavirus kisung pen ajoini bondho pen ajoini mat rara tum kisung ki boy to koklo lasi rara tum han asabe sita sang han ko satsa baku pajir pontu Puloni Constituency MSC Dersing Ronghang lapen alang li chor sang pi sabina teron piatum jang mini phai crit trok ani COVID-19 akiso avur pen kaching rai thek je aphan suri kep amax rada phan kiron Puloni MSC Dersing Ronghang lapen alang li chor sang pi sabina teron piatum rada phan max kirona sayalong Puloni Youth Assembly abidi saratum Robinson Crow jiten pe Puloni Youth Assembly amai pula pen chunbang sachin rong pi lapen jugen rong pi penang parta Puloni soar loa song atum chirap chitodon pinpur me MSC Dersing Ronghang ahin pen sang han tangkala pen kaprek akinang sot ason radaphan arong kirondam ason tak taxi puthot radaphan kichokijun ahormu ki pajira sai padu kontu pusi birda riptonlong non malam so poraphan birta moi ton pexna আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkilan, near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact
Sales Bokazan 78961-69021. For both Diffu and Bokazan, you can contact 9957-988-008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina Mopi Putot Birta Along Wangtulo. Amreng Constituency MSC Rina Terang Pipen Mitanga Constituency Loprek Jamadem along Kiboydet Aradapan Sanghan Kirap Kipajirdama Birta Nonjong Kat News along Birta Nangle. Amreng Constituency Kiparlo Baida Upilangso Taseng Milo Berbari Lamba Pathar Laben Arnam Teplong Malom Kidoradapan MSC Rina Terang Pipen Inglong Arlok Arong Humri Dampen Rong arat nonapor kisungahud akinangsut ahormu kirap pajirdam. Lapenunan ke rat aphan MSC Rina Terang Pipen kirap tunji aphan arjab tun verji pusi pachini. Ang pada jasimet pen BPL akart kavia rat aphan si kiron pon paong loputa alang lipen pachini pontu. District Disaster Management Pen Voterang Self-Help Group atum celang si manja dekoy terang arong along sang dali puruyate lapen kichojang tu kiron. Pirthadang pi along coronavirus ki sawur ki umplu bajok India det along ni incorasian lockdown ki pedopen ang parta ni krisir kep an kangkir ni ki pebat ponthua jok karbiang long along pinangan aradatum sai ka chuklem long lepen cheng lok ki chokijun katura theklong si District Disaster Management Pen Voterang Self-Help Group atum chalang si manja te koi terang arong along non hejong sang dali phuria thela pen ki chojang thue hui ki ron pado Labang Sokiro Nasaya Long, Manja Police Station, ASI Ram Singh Rongpi, Diffu Cycle Mondor Tum, Long Kiram Terang, Rameswar Terang Lapen, Richard Phangcho Tumta Chitong Dun Pusi Wo Terang Self-Help Group Tumpen Pachini. Sarkar pen agarap keron along, nilitum Wo Terang Self-Help Group yang sitame, nilitum adon tin ame karafan sitame, don faro isi ame karafan ke, jang tuwe bong, lapen ke Pura Thelini, Aki joy pen Voterang Self-Help Group to atum sitame nilitum sitame laso rong isi aphan akirap pidun long iglong lo lasi kado kawe rong isi coronavirus pirthe adang nangkang dang flu bajok kaphere me kiduk kelak ara tum chongdat long le chutulu long le lasi dak dikoi terang rong Voterang Self-Help Group tirap tito song sitame bangkre ke thomdo la bangkre ke thom tum kado kawe chingwai pet pen rong isi aphan kiduk kelak atum aphan adon tin aphan phurua the la pen jang thu ebong bongron pachetang dunang pusi pini kado kawe rong isi ame karatum pini jang thu la pen phurua the Voterang Self-Help Group atum pen akirap long ponlo kirap pajir apa sih ini teman bola sih ondak bangsa orang arat tuhan ini tuh akhir pajir kalau sang dali jangku sistemnya ini tuh mana pencari teknologi orang ditang nih si rong arat tuh sistemnya dah pokoknya tuh lo social distancing sistemnya tuh lo masih langsung orang sehat buhin sistemnya jangku ada alu sistemnya itu orang teknologi Pini Karbi Prime Time Birta Bangkela Ponskang Ton Pegla Domi Takme Kurwang Tu